Pin bena kendit urnado hakabak kadu baka World Cup arajar punriu kande ke World Cup kabak kadu nagamta jeng'u. Bat ula penti kenaru baudang la abani lekai hakane ke World Cup klaim dadun kam ban pin shisha. Ha ubnai mat ensai kun ke Portugal persya ke Mexico bat ke Portugal persya ke USA. Bat pin bena urnado ba unsai lekai biang haka klub Al Nassr sahadu asnem hadin ke World Cup arajar punriu. Klaim penti kenayu usnem ban syong taj hendrei la sngotu ba urnado usa syong taj no na football haus nem arajar pupra. Bat haus nem arajar pupra kaderu kasnem jong kajie kun haka European Championship. Katkum ki kubor ki balami menta kasngi ka lai tarik Desember arajar pusan. Laong ba urnado la penbena baka World Cup arajar punriu kandai ka World Cup kaba kadu nagamta jeng'u. Kata kaba un sami madan hak edison kasen kaba nriu kata kamut nriu teli ki World Cup ki ba urnado la yo ban mi madan intrup ya ka World Cup arajar punriu. Un sadai player barang batam hakane ka World Cup kumjuru Luka Modric ke Kroasia. Ki beladap sapus nem mentah bat urnado unsa kenjo sap wisnem ha obnai Februari arajar arpunriu. Bat urnado unsai lekai biang sa asnem ka klub Al Nassr hadin ke World Cup arajar arpunriu. Henry pendapat ya usnem ba usnem kadno unsa syong tajno na ka football. Henry katkum na ki kubor las ngutu ba urnado unsa syong tajno sendon na ka football ha usnem arajar arpupra. Kajing ang nudjang urnado menta ka deiru bandra aburom na kamta ka Portugal haka World Cup bat kumjuru ban poy siya ka tong ka Syah Jarkol haka karir kajang usyo ban syong tajno na ka football. Nang ta haub nay match kadon kajing lekay perlok syua ka World Cup. Bat ka bansa itenat pa kadai baka Portugal kan sekun persya ka Mexico haka arupra tarik. Bat persya ka USA haka lightway tarik. Kumta ka World Cup arajar punriu kandai ka World Cup ka bangin sa ikadu ya urnado na kamta ka Portugal national team. Balda Messi undang mi madanru na kamta ka Argentina kan sadai kasin ka bakadu ya Messi haka World Cup na kamta ka Argentina. Bat kan jayu lada kumbala penlim Messi ya kalin Mbappe haka final World Cup arajar puar lada urnado unyo ban penlim ya kanu ka tim kibadon ki player kedang kena haka final ka World Cup arajar arpo henriu ko Blaisibon.